And so yamu akwaba do Adom TV bedroom health tips eso aha yedi nkomosho yapom dim onsem simenum te bedru fiada ne de na yese wasua de bebre enim de foada romanti on cheye Mr. Endpoint Homeopathic Clinic ninti eni edisa enkomoyi so yaronko adia Dr. Duwate omrada je de ma ne clients and any patients ti freno en fansha ho e ma ne nyensemu say ye stroke freno more than said you obed waho said you obaye no unkone sa the number no screen na se ne nkasa na wotwi mu de ene no anete ha oni yedi nkomo afa arthritis ho eno kan nima bebre ye to so ye nwie timisho ye ntie dog ye na se ne asede nyame dia ye da se say types no yeah ene no ente no ano yedi nkomo fa arthritis ho ye kan se e dompe mu yade nti meka ne sa dompe mu yade na ye see you different types of arthritis na emom no the type wa e hayen pa no e bibi e beka no say rheumatoid arthritis, osteoarthritis and gout. Ye ka say osteoarthritis na no ye say we eba in between wo joints. We eba bone no amienu akansie no in between the bone no cartilage ade na wo ho no e kushin ema bone ba ko entwi bone na ma wonte yawo no wo de na awewe ewewe sa no ayese wakonya bi efe ne say osteoarthritis. And you the type of arthritis, you can say rheumatoid arthritis. And no the immune system no and a kutia or joint no. And you the type of arthritis, you can say gout. You can say gout no. You need to say you need to idea. It contain a lot of uric acid. And you need to say meat. Okay. Mojanam. We more pan no a creative be a say uric acid. The uric acid no, they also say in Kahunum Diano to me a uric acid in the film. And to where you put us in your Johnson. We had the constituent of Johnson uric acid room. No be wa with me deep meat no any say any containing uric acid no bebre. It's not a retaining or when em kidney meat me nyina en free when em bianim. Na ntima nyi bebre en free when em bianim no a na a crystallize uric acid no I the abotwa e wo joint. Enti abotwa wo joint ya na akofa bibia fe say gout. Nti na bia na ayepo. Ayepo. Na ayeko. Eso correct. And to bones I don't know, and no by no bones a BB when you excess uric acid, a woman doing, and the coffee defense a gout ever. Na a normal a coffee, and I said, but even before a back horses no. It's a note and a bar, sa gouts and a bar, a day, and alcohol. Only there be and on the obey treatment. Also, with me making sure say uric acid no excess uric acid na work on them do anymore. Every when them do anymore. And sign as any person any no and want to. Nempe me be no ana be the crown person who say sebi a crime bay and a me type of bay a dear kwana a dear na me hunu I know to many be a fan say gout. And I may be a becan and say be a mania rheumatoid arthritis and other one. And no more be who also say a gout one said that part and no gout and abano. Yana ayeko ebi awo ni patuntum te say de me tuntum ya ubon sa me ha say no ayeko na ahoho no ayekese pa ayeka epija ayekese than the normal it dey depend obi dey betima krakapa obi su dey betima ketwa sa gout no baby apon wo bi otimi si ho ebetima ba o ha ebetima ba kokromoti okay ebetima ba joint baby joint no wo bi ebetima ba na ayeko na ahono na aye tender wo de won saka say no a na aye bodo and a man ye bodo no na ama that part na ye na ho na ye hye yeah I say e ho no wo don saka ha sa ha na aba wo don saka bo say ha na hye heat wo ho na esa ye smooth bi sa don saka so na ye tender so ho na aye te say de pompa abo wo na ye apai no aye bodo sa na aye na wo betie no na what pains various joints. It is a rheumatoid arthritis. Say osteoarthritis na obeti pains pain. It is na penny pan na no dem no osu. And na esas so ma that part of joint na pain won arthritis na ba no. What say e ho no aye stiff. Move. It is a one sa way ya and na okotodua no ntimi emiyem. Both okotodua no I stiff. What to ento. Unti won ante kura no a chese wo ese e kwape. Sa ade aketua bi ebesi what say pompo na timi affect ya untimi nti. Yeah, enye nyina kwa na man say pompo. Say ye gout na na be sa. Na mom say ye osteoarthritis and na say ye rheumatoid arthritis na. Eno de wo no
enti obu akwa na enhye dan ho no obu a betuma ho no kakra ebe kese eje okotodua obo se kotodua we sei no aye kese asene wei me batwa ti ase bo se we sei no aye kese asene wei sei we so na afete ya bo se aye kese sene wei netimi ba ba bia ebetuma ba wo ha wo elbow ebetuma ba wo ha ebetuma ba ha ebetuma ba wo ankle ebetuma ba wo toe ebetuma ba wo chinkase ebetuma ba wo sisi so ahu ebetuma ba nyina pain ne ba wontumi nya hwe dabi na ya stiff wontumi nya ne hwe na no ye wo age ana age wo bi eja na mpe mebiri no ano omo mfie ni kwa animu no omo tanya arthritis pa from 50 years and above no omo timi yedu courses na obehunu sa ade no and the fancy how try me ato aso end point homeopathic clinic freying na ye ni nkomo number na ye 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Dr. Duwate na hotel en kanon tino we de ye di nkomo okọ e bedu fiada na ye hu kwan a ye be fa so na bia ya bo ye hu ban because the way a ye campaign ne de na se pain na no odin pa o tuna sabre ya o kan ye hu e be ye nde simanum ne ye di nkomo ye wie endpoint homeopathic clinic won da romanti e ye di nkomo nti dog number no de ama wono frɛ no na de ye kan ene condition bi e hawadu obetumi nko ade a obebo o tuna nkwa ho den wo ho a e be se